Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Ketemu lagi bareng Bray. Sudah lama, welcome back, Bray. Hari ini mau membedah si ikan koki, Bray. Benjol kepalanya, Bray. Tumor mungkin. Ini, Bray, simak ya. Ini, Bray, ikannya, Bray. Lihat tumornya, Bray. Gede gibun. Ini kawan, tunggu, aku akan membedah kamu, Bray. Oke, Bray. Bray, baru pertama kali Bray nyoba membedah lauk. Benyal gimana gitu, Bray. Langsung dioperasi oleh dokter lauk. Ini, Bray,
sakit ulahnya info ku dikasih. Ayo, assalamualaikum.